water in Mbarara hata ujya mu Mbarara ni basite ururembo ruhango mnonga anizaga ntugenda kukiranangwa na nenyimaho we need water, we can't be without water. Water is life. Now imwe numuzunaniza bwakinga office yanyu kandi kumwaka wa mwine cy'umukuzunaniza bwa tumwine viragiro emushemeye kubana mugendera aho kugira ibyo mwakora emukwebwa ubushobozi gukora mbwe rushi kanosho tine kirukorwa warebo rwizoru ebicupe binagirwe mu bari kimwe cyona abantu bariyo mu rubaju azif hine office y'ukuzunaniza bwo kujye kiyakora mbwenu nka office ya natural resources ninga y'ibyo buhangwa nitujunanizibwa okurango ibyo buhangwa byagumaho twabikoze si twabariho hati kandi twabirindaje na nabo mu myaka iri kwije mu meisho nabo bagira bata babikozesa omukurinda ebe byo buhangwa nitujunanizibwa kurango koko wagambe cyo urwizi tirwashesikara urwizi rwagira amizi marungi abantu amizi nimwe bakugiha konka bihe amizi marungi twajunanizibwa kureba ngo nebisharara amateme nabwo gaguma gari intact nangwa na nebye bibira nabyo biri natural resources mwenu of course nitukorera omubiragiro twina amateka. For instance twine a National Environment Act y'enkumi 2019 eji erimu buri kimwe cyona nangwa n'ikwatirire aha ko kushimye kuba turarinda kasasiro eji nimwe harimo bucupa nimwe harimo kasasire ku rugo mu maka kasasire ku rugo mu makorero mu maduka ejo yona twine kurango twagirebereraje titwajinaganaga nko kutushanjire kandi waza kureba nko ku siterione twaza bine companies eziku collecting akasasire kongo bundi noza kushanga ushanga abwe mitwarize yita abantu baburijo ushanga bumwe twatandika kunaga kasasiro nko mu myara drainage channels abo kuba ezi channels zimwe nizo ziratware amizi mu biro by'enjura zikatwara amizi gakazankahe gazo mu rwizi mwenu gakatwarira kimwe nejo kasasiro konke kiragiro tukine kiriho cyo kureba ngo twarinda ibyo buhango na urwizo rwareba abagerzo kucondoza munonga bakatugira ngo hari imyaka itari minji munongo rwizo nuza kubana ndufa nubasa poma because it has happened somewhere rwizo ko rukwoma mukasiga mujya nka kan harabaho mugeraha now currently imena office yo gukora nayo muri no mukora cya rwizo of course no shanga ikintu mu kiri cyango kongo oshanga mwine process y'imuri yo mugezaho kurabera mu kuje kimwakora because buri yo muri to ari inkosho birwe atwubuka ko bwe tujyanka tubuza aba natural resource tubuze turebe nubagamba of course echo kubanza hariho Rwizi Catchment Management Committee kandi nimwe twine na Rwizi Catchment Management Plan. Eji plan erimu ebyo kukora kandi nkitwe nkaba natural resource titukuza kubikora twenga tuza gukora na Ministry ya Water and Environment okusinga munonga aba Victoria Water Management Zone nimwe twine NEMA twine Regional Office hano muri Mbarara twagira muni aba local governments abo kubo Rwizi ni Ruruga umushoze zabo hwejo ricyo rugenda suru chotera Rakai twine mu of course na city
twagiramo abantu bitu ababurijo nyowe niwe twineho n'aba CSOs na n'ibitongore bitari bya government so mwenu omuryegiye plan nimwe twine okureba ngo catchments ebisharara micro catchments twabigaruzaho twabirinda mwenu abo kugira ngo n'inamba y'abantu twijire tureyongera kandi habo kugira ngo umusingi umuhango gwa Uganda gwemerire habuhinji noshanga ngo bamwe hati tugenzire turi kuhindura ebisharara kubikoramo emisiri yo kwingamo ebyo kurya haza mbwenu ebisharara ebi nibyo bya bindi tukwatira mizi mu bwire bw'enjura then bikaguma nibigarizinga mpora umurwizi mwene bitwabimaraho buri go rwizi naro twagira twarumaraho mbwenu hati mu poranomu turiyoni tugezeho kurango twakwatana n'abantu ba burijo twabashomesa ekindi kibubasa gukora kikwaterine na no kurinda ebisharara konka nabo bakagira ki nabo bakabaho bakabona icokuri so njyano reba office testamina yo kugira uko mukuru David ari natshobora bine uburyo bari bagezaho kurabiramo konga no reba umukugambe byona umwami David Azif no shoti mushemerwa n'umugamba nanye ketegereza niwe kusura hino mugera akabura kunagama ibicupa bera utsindika mwitaka ebe kutabora wizi bikaretera ku kimwe cyona cyahino now in an event obunko bandemerwa complying yemwe tumwine enforcement because hari abantu natural are stubborn what happens natural of course mu community toko burwamu umuntu ari stubborn aba batakwenda ariho nubu kubanura bamuta unomu umuntu akuvuga imotoka ureba yanaga nkakacupa yakanaga nkahe ahera konka enforcement itwe nkaba natural resource currently ni nchite inamane for instance nkitwe nkaba district omubya environment enforcement nyine kubanza na engaging environmental police bine regional office aha omuri Mbara konka turiyoni tugezeho kugira ngo even other officers aba police nabo twagezaho kuba engaginga tubamanyise ibiragiro bikwatirine nahabyo byo buhangwa abo kuba tugire kushanga twashanga ngo bumwe nabo kuba kuza kutuyambaho ushanga bo imishango y'ibari kuhandikaho ni criminal trespass umucisharara kandi tucenda ngo twagugumizamo ubundi ushanga ibya koti nabyo byagira ki byatera hasi so nabo turiyone tuba engaginga kugira ngo bije batuyambe ahaca enforcement konka kandi wijo mu city wa environment na yambo aho aba health enforcement team anyway turiyaha turiyo tuganira cyakubasa korwa abo kwa twino mukuru office ningashi abo kujananzwe byo buhangwa natural resource ibyo buhangwa bwensi obuhangwa bwensi obuntu basa kutwara nka option konka no kimaje ngo bwaheza kurugaho bwafa bukaho no bukuratira aho ko umuntu nawo no mwari bwe so to kubaza jangwe no ito buhangwa bwensi adamizi gaho no tora without water so omuriye byone turiyo tugamba man enforcement man turiyo tukorechi itwe number 1 nk'abantu our discipline behavior esheme kubeye man yesheme kuba number 1 twatwine emitre yo kwehabura kugira ngo agana mizi umugera no gwitu tumwe turanaje kasasuro turagwigaze tumwe itutwenga turindo rwizoro so tureke gukora ibintu ukabari no bahendera kuba bamuhero kashanga mwashisha ukashota mu Rwanda sabo misho you imagine kuno cyangwa babandire bakashisha bamara ati ukanoza kushanga hoki so twine twinyi munonge biyone biteganisa of course imwe naturally nkaburijo usually mukorana bahe
abo kuba niturebe kitongore cyane natural resources ikinte kinacyo kikashobera ati numutana nosha numukora kimwe numutana numukora nabo hati omubya natural resource nekintu ekitu kugira ngo nikikatinga cross twaza mu ba agriculture hariyo natural resource abo kuba nibakozesa itaka ni natural resource nibakozesa mizi ni natural resource twija mu ba aba water nabo bineyo natural resource mwenu nabane abanema nitukora nabo konka mwenu nibo bakutu supervising nibo bakutu guiding nibo bakutu interpreting ngira habirajuru twayenda kugumirwamo ninza umwami musingwire nimwebuzaho then na interpreting ngira na guiding so tikugira ngo itwe tukora ebyitu twenka ngo nabanema bakore byabo bonka konka twena turi hamwe turi gukora ikintu kimwe. Okay, program ni sisimuka turi aha TV West omugera gwitu ogwa Riveries nugo guriyo no gurete byo na byabaho abo kuba over the years haremerwa kubaho kutebeka niso mugerogu kandi ikwerarikirwa no kugira ngo mu reports zishobora zorekera kimangu mbere yagumiza mweti nebe bwenza kwikatushanje umugerogu gutacine mizi and you can imagine mbara without Riveries hata mizi ngano garugaye no basa ujyango hasa kuba improvisation yo gihandi but ngagari yagazing already na hata mizi gari expensive kandi gari ya nacho umugera no gwabusha hatu gwa amizi tukagimportinga kurugobana kagero waninkahi how much will that be nesente nyinya mizi so ndetaga kurindo buhangwa okuboro of course omwami David umbugufu turi kugeza kuhendera message yo kubasa kuhereza abantu omukwatanisa gukora hamwe kurinde byo buhangwa namnonga mugera gwitogo gwa Riveries no basigira message ki in relation to your work echo kubanza ningira ngo twine okureba ha kintu cyo kurebera kasasiro jeje turi kushohoza twine kurango twagicendeza kutukugicendeza aho tucendeza ha kasasiro ekugireta ekushora nangwa na hariye kasasiro ubumwe twagira ngo tuji separating abo kuba hatiya nko kuzamuka ukiboine waheza kuriya utamukikutia ukireta umugati akavira kuwa leta mu mugati nakarimo umugati waheza utamukikutia ukigura buto waheza kugikozesa utamukikutia so nicyenda ngo plastics cyabasikatu ahaka tuzito kwazo ibi byemere tubito kwabyo bokana byo kubikuheza bijunda urijo bikozesa nkamanyu then ibi plastics habaho abo kubicollectinga bakashaba bakabigira bata bakabirecycling then ibi binde bitari recyclable bitakujunda aba companies zibikunganya zibitwara aharande firo mwenu twagezaho okucendeza hakushoboza then tukashwa tukagira emico yo kuta kasasiro ahiceme kwa turagita aho cyamanyisa ngo kasasiro neza kucendera hakugenda kuzankaye umurwizi na nekindi aba bakutahirira ibisharara namuteme nabo bacendezaho tukija kandi tukagira ibisharara bikagarukaho harwizi naho tukabyara hemiti era kwataganaje namizi turaza kucendeza aha kasasiro eyo kuza umurwizi mweno twaruga hari yecu ushange ngo twagira mizi marungi aba national water bagumisibwa kongeramo imibazi kutereza mizi nangwa hati yo twabire na site aba makorero nabo tibagumisibwa amizi gagungari gatagariho bahabante mirimo nitwe twabonamo n'ibindi byo gukora. Okay, so ni chechu okumanaginga kasasiro nikikura ahubwo ibyo nivuza kwitorwa izoro bingi nkasasiro
twachendera kasasiro tuba savinga Rwizoro kandi n'ekindi ito bari kugezaho ku kiciro Rwizoro kurutura hihi no basabye tawe enforcement no baranzye hi konka niwe cyeha buri nkomuntu it's not good tureke korera rense nk'abari kujurwansa because iyo byoshangira okenjoyinga inababisigiro cyena nguteke mecho cyo kugira ngo yente bishime gumaho abanye nsakare irizato atwine umwami David Sancho wagaba district natural source officer wambarara ntukusima sebo we bari kwija kugambaho n'abanyarwanda kwegesa hinabinde kibayegamu kandi program sisimukane cyongera kugenda umisho ahabo kuba niza kuhendera ashayishatu nabo cyo byemizano nangwana nakacuye kakara ka bisinsino byo nabikiriyo icyo rakore gumizamo harune byamagaye kurataho utakarugati Nehida